Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Web TV gwiraga haha niho mucii wigwe wi mucii ukiri muthenya wa aramithi tariki 11 mwaka wa 2024 Rev Ben kana muthee kiengei toria kiwikaine wa watoria ni aroka kuheyana mukana wina kinyi akiuga atiriri beware of fake page. If blindly interact with con men and con women, please I'm not less possible. No rire ko gutukite na wikina ya muingi mitandao-ini andu magakihuanania na ng'ania kana ng'ania na hasoni masereba ono guthutha karangu wa muraya nake aratuikire kuheana mukana andu ayo menya makona influence muno andu aya eri riu raia makitikaga advantage te niguo gucangithia pia niturakigua mawoni ma andu makiuga nimerigite gutunywo kana guforwo ina njira iyo twakiona woni wa andu uria marakiuga washindwe hao tutakutambua bazu thank you. I was wondering kwani umefikiria nini tena ino akigua ni horo watho ni muno onete ate muhunjania na guthupa kindu kana gukuhoya ini heno ngerauga atiriri nirikoniwa akigwira tha muno kwina muthoni gitura kauga ati gukama na ciene marohuka comment ndona haha iria ina kinyi muno irauga atiriri ati hawa ni maadui especially those that think you are political. Ine comment kwethaga ukiona wena ufuasi muingi muno kana wafuasi ingi muno nikoragwo na haro nditu muno na andu ni makuigagirira muno makienda uharuruke no riri kiengei aragwire ndena murugamo o wothe wa gisiasa kana ndararugama oriri kanitha wake aragingirwo ni politics aina ciothe no aratuikire wa gutheria ndeto na arauga kanitha ni ya mundu o wothe mwihia kana wi mutheru muthamaki kana u anarauga ni ararikire gina president ruto ini etuike wa kuhutubua pamoja na wale wengine twakina comment ingi ya Kenyatta kinywa gavana anarauga noted almost for a victim some time back nakiona andu mehurito niruo muno ni tondu ni gana na makoneto ni andu aya marikehuanania na andu aria angi tukikara twihugite tondu kina ene ingi atumia ona kana athuri